kamero vidim. Kaj je to? Dubaj. Dubaj. I love it. It's so neat to live through these years. Nekako urejeno zgleda vse skupaj, ne? Krlučke so v nekem zaporedju, vsaj nekaj red. To je kar Dubaj. Ja, to je prav Dubaj, ampak zares Dubaj. Ne tisto tako. Ne, kak je vse red. Vidiš tam gre? Sravni stolpnicami. Ja, inac, to se ne vidi. Da gremo full stolpnic. Ja, neč ne vidi. Fuck, stari, cel mest je most. Stolpnica se vidi, ne. Pizdat. Pa res se vidi stolpnica. Fuck. Kje je pa Burž? Po moje tudi na uni strani. Pa tole je kar urejeno, Andrej, veš? Kje si stolpnica? Stari, uživo je videl. Po moje se bo z letališča tudi videl, ne? Ja, Zihar za enega okna. Tudi. Aj, stari. We Big are... auto doma. We are landing in 3, 2, 1. 3, 2, 5. Yeah. Woo! Pa smo na tleh. Ja. Ampak glih te so dal par Italians on board. A smo Italijani, bomo plasko. Ne, jaz smo Evropejci. Italijanič. What you say, what you say? Shorty got. Evo naj, pristali smo v Dubaju, evo naju. V Dubaju, evo na. Imamo ene 3 urce časa, da zamenjava letalo. Je nekaj gledalci, biče? The TV. To je pač zasnovan, ko smo ga imeli celo bod. Čakaj, samo da grem se sam še slikat. Čakaj, ne. Yes. Na, slikaj. Because it was so nice being in Dubai, flying with Emirates. Akšana. Ajde, piću. Kje smo? We look fucking rich. Rich. Čak sam malo. Ja, to ni Minhen. Je Minhen, pogledam. Ajde. Minhen, a.k.a. Dubai. Evo, tole sam čakal. Tole je arhitektura. Tole. Kako bolce nas pika. Yeah. Tukaj že diši. Nice. It smells like tourists. That's not the last point. We're going forward. Oh. I'm in the forest. I'm not the forest gump. Kar nice tole, ne? Te skale, če poznaš, So baje uvožene z Avstralije. So res malo avstralske, kot tako nardeče potegne, ne? Ja sem jaz govoril z Abdulom. Rekel, da so. Rekel pa, da za travo ni prepričan, ker ne raste dobro. Jaz mislim, da je tam z Ayers roka, da se jih potegne, veš?
Karirao. Tako, tak zen varianta, a? Ja, je kako pa tisto. Tam manjka še par stvari, ne? Jaz bi kar ene grabljice vzel, kar tako šel. A gre na kavijar? Kaj mi daš, če vzamem ene grabljice, pa grem to pograbiti? Tako na zen way. Pa sej lahko bi ga imel, ne? Ja, lej, tam očitno so pač Arabci, veš, ne, pa ne supportajo, ne? Super fashion. Kaj če bi šla tukaj, midno na en drinkec, ha? Jaz bi tako neki alkohol. Man, you could get wasted on a plane. Dej, čakaj, bom posnel, kako mu je ime, pa ga dej dodaj. Koliko message po friendu, kaj ste to like. Veš, kako ima ime? Ne moraš še misliti, ne? Kdo vse ima Facebook, ne? Danes pa že res čisto vsi, ne? Kar pa cele kačne. Joj. In to, lej, stari, vsi so na Facebooku. Lej ga unga tam, Ja. vsi na Facebooku. Se ne moraš si misliti. Ne, sam Andrej ni. Ne, ker Andrej pa na pravo oko. Odpravim šejtan na stran. Ja, kar dej šejtan. Šejtan. Nekaj za blog. Pa dej pogledaj, če sniješ že kaj na blog, so ne bistvu. Kaj napišem en post? Čak sem... Tukaj ni nobenega USB, ne? Prek mobitela bi jaz mogel poslati kako slikco. Ker evil plot, ne? Lej tega, to malo ga je. Ne moraš si misliti, ne? Mislim, to malo. Vse sam misli. Facebook. Sem posnel kako moje ime, veš? Da ima kar nek wireless. To ima vsak nek. Mislim wireless. MSN. Vidiš, ima kak polk. Ta zgleda kot da je pod Tibeta pršel, ne? Pa ima kar Facebook. Čakaj, kaj se je napisal? Jaz kar, vej, kaj bo Dominik napisal? I like it, to je sad. Ja, da ga like. Ej, kje je to? Ja, da ga napiše. Še levo, še desno. Ej, kje je to? Yeah, this is motherfucking... Klikle vprašaj. To pomeni gates, ne? Kao vrata. Drugače pa recimo, ne vem. Tole pomeni first class, ne? Z desne proti levi se bere. Ok? To ima da bolj govori. Ta še vedno ni naš naredil. Še vedno je kar na tem home strani. Te miške ne dela desnim kom. We're now inviting. Kje je fokus? Čakaj, samo se zastri. Pa bolj pritisni rekord. We're now inviting